tu na kan mula hi Creative Plus S Curve ania petrol le diesel tu than tu kan ne mi biki petrol ania petrol kan GDI om boka chon automatic ani bokani Creative Plus S hi noi som pathum sing re chang ruk zakwa som ko ania hemi biki automatic ani wangin noi som panga showroom price ani chuan akhan hi 208mm ground clearance ania R18 na ron mang boka ke hi lian thre mem maya he SUV coupe ania chuan a design hi em shim mola panoramic sunroof ka ran oma nung hi amo em maya chuan hi avar ania amalam thi chinula he futuristic tu na ron siama chuan cornering fog light ron om vek boka chuan DRL chuan connected light ta hian kal chho vek boka ni zana pe chon moi lu to rain sensing wiper oma ro surin automatic in wiper in vaya sunroof in khar hal boka retractable ania le ta hian indicator oma flash door handle rong kengtela flash door handle ti khan angong khar hon na nia ti hian achung point chinula halam jingan ti chianga chuan rain sensing wiper om kan ti kha panoramic sunroof hi nia ron zawa helai chu helai hi nia helai tengin hongta a himbi ke mema hi enge mo pala po tui lu theilo shim flash door handle om kan ti kha chuan a ke hi an chiang mula hei a design po moi lu tuk dak edition por nom vek to diesel petrol du than du kan nei a chuan hei co driver tan seat height adjustment tin hiam ti san ti ma ti nu na thei veka chuan hi illuminated steering wheel ron nei a chu ti hian lai tata logo te po on khan ron en vek anga nu hi kan en masalok anga anu hi achung kan en main hei ai seat cover vo to ni ta hi lak chho to ni wangin tian anung tan AC oma chuan phone charge nom vek boka chhuat po ti hen carpet headrest ron nom hal boka chuan ta hianin armrest Creative Plus S apun hei armrest ron king tel hal vek boka cup holder ron ni tel hal boka chuan safety rating sa 5 star nia airbag paru kom boka anung hi akaden sinang shark fin antenna ron king tela anung hi hei back camera om vek boka 360 camera arong king tel hal boka anung hi lo ning kha het lo ni chuan ma hi kan tilok mayang hei kanan on anga amoi lu tuk arani start up na po ko na start up kaso yang khanin hi automatic ania automatic a chuan ensinula ta hian hei ai hon thei boka chuan hei si thian nuam me mai hi hei po hon thei veka a seat po hi bucket seat ron manga driver tan ri tak motor chon pon ha dam thak ambient lighting kan ti te ron om fek boka light hi he ta sunroof theng hin a light hi kal chuak feka hi eng ma vo chok ngai lun a thar ron om tir feka ri ta ni mo em he light theng hian ti hian chuan takwan tire pressure monitoring system kan ti ake thep lo kan ti te lang vek boka moro benching palang takwan chuan hi hon theya hi cool glove box ro ma so sawi me maya ta hin thila vong dai theya vot thei boka chuan kan on ke wang chuan he illuminated light on baka hemi hi LCD pui lian me hi hei hemi du chuan ati thim theya ti en theya a brightness ati theya chuan hemi screen top ati themba JBL Harman manga sound system a thai me speaker pali Twitter pali on boka subwoofer pakhata on boka ni thalo tu hi babu ania accessories pa nia a thiam me ni vo thiam ultra ang khan ta ni chuan tain so yang khanin ake thep lo tire pressure monitoring system kan ti te info sang ador in hong lo em ti te ron nom veka ta son corning fog light te ron ma ba buan enge ron show ve so mo alai po eng chuwa veka ni nunga po eng chuwa ka ni chang sai tong khan chuan hi touch veka ni ta hela hi soft touch panel kan ti ta hi 360 camera hi free khop mai mi flicker hi chu showroom wang ni ta ni chuan hi malam oma nunglam in khang helo wangin thima chuan veilam dinglam oma 3D hana khoi che thei boka hi mani du danin tian motor te zok ani lo wangin ti han tangkai me ke malam en te ke hai tian ake nunglam te po thei vek boka chuan
ta hian hill hold om hal boka hill assist som veka chuan hill descent control kan ti kong chuka khi kan me chuan amai in brake ra khera ngai lo ni chuan hi automatic kan ti to ha gear thla da ni hi ni me ya malam panna nia drive nia neutral oma reverse om boka parking om boka chuan city eco sport oma turbo vek amang boka city eco sport city a chuan apang ai ni economy chu petrol safe na nia sport chu tlan chak na te kong chhiai ma po man thei bok ta ni chuan hi phone pick up na nia phone decline na nia bluetooth fm am chuan voice assisted ani vekta voice mangkan sunroof in hong ro ti te infotainment shutdown ti an te thei veka chuan pedal shifter kan ti hi ta hian hei mi hi om boka gear thlak na ni le ta ni automatic bi ga chuan helai a hian ngai to hian niam lamte ding lam plus oma automatic headlamp automatic rain sensing wiper restoration automatic in wiper in veya sunroof in khar ngal te po om vek boka chuan 3210 oma ta automatic headlight kong thima mun thima main enga headlight kha kho enga amain athim vele hal dona po electric vekanita aman huwa chonoi som pathu man bor ve cha ron keng thal tu chang kan la mani se du thu samani engma nok sakom lawa he sitting position po comfortable em hi tilt function ne ya ti them thea ti san thei boka he mi he chuan ti khan hala hi eng vek boka ten chang kang em mai ni chuan khala no ma smooth le zola lon in kem kan boi pui vekan ti to kha chuan so yang khan hi handbrake pa ngai ron manga chuan nung po hi he comfortable sitting here achung po zau tha headroom po zau tha a space po helai po nom thai me ya motor shim shim kan tilang le chinang chuan ada salang control na helai hin ta ni esinula SUV coupe ni kan hung chinanga he zau choi to hung ko zau chokop me he ta zu lu wang wang ngai ta he te zu ban kha ngai ta wai tun he chuan thil da that na te ma ta hian leila ma pom boka chuan ake spare rong king tel boka ta hian khu chuan nung he kan khar le ang zau thal tu ringa nung zin mi tan te phei chon bung ro nga deu lek tan phei chon du thu sa mania a ground clearance eng ma nok sakom lo ta ni en sinula ke hi lian thai em mai a design hi futuristic a amoya man huwa noi som train du than tu kan ne a en sinula a mizoram kong mil mizoram kong tan chon du thu sam ania anei tu kan review a pe duemo a then te nuam em mai a ha chuan ha dama khala ha dama then te po dama mizoram kong mil takani hi chu zin mi tan phei te chuan du thu sa mane mizoram aizawl city chungang nge po kong hi chu ala thatak tak lo thina chuan chuanin ground clearance tha man tlo man aman huwa thil keng changkang SUV coupe India rama masaber Mercedes te nan nei thin motor changkang ei company changkang ina an nei ang chi kha ti hanin tata hian designer on siam chho ve ta build quality safety rating sa po 5 star vekania no invest in vek to nia ataka hi creative plus S 1.2 ani